October ni thum ania Chakma Autonomous District Council Chief Executive Member Pur Sik Mohan Chakma le Athopui MDC te MNF anlet le na chana MLA candidate tiam wang le in thlem na dang awm wang nia an rin thu Chakma ZPM ten an soi voin khan Chakma District ZPM chuan an office a thu thar the dar tu te komin CADC CEM nilai Pur Sik Mohan Chakma le Athopui MDC ten MNF atanga an ban hnuwa ZPM zom tura an in soi lain MNF an let le na chan an thriat dan le an hmu dan an soi fia October ni khat khan Pur Sik Mohan Chakma le Athopui MDC te chuan MNF atanga ban na thelutin ZPM an zom don ti an soi hnuwa nimin khan MNF an let le a hemi chungchang a hian Chakma District ZPM chuan Pur Sik Mohan Chakma hi MNF General Headquarters lamatangin MLA candidate an offer wanga let le ani thu an soya thlem na dang po a om nge an rin thu an soi Chakma District ZPM ruai tu te chuan Pur Sik Mohan Chakma te hi ZPM zom turin an som lo ti an soya MNF atanga an ban hnuwa ZPM an zom du thu tongkain an don thu soin chu lom taka lo don son an tum mai zo ka ni an ti heti mek lai hian thu nei tu sang zo ka tanga be sei tur do om zo an dona wangin MNF lama an kir le ta ni an riat thu an soi kona sum tam tak khan an tema poisa sum mai ni lovin nge ni candidate hiang khan an lo promise ang khan an soi ka ka chuan tu tiang an chuan MLA official candidate ni ka atham tan ko ni ama kan ngai